Waheshimiwa, wacha tuanze na waburadha jamani, wapi Mungu? Vamos a ir a matokagia ithe gekoine gutwikaga nogo yakiritiragia ogua na goko thutha nikego enyonoku ekewa tokia nyokwa tokia thogua ithuĩ wĩheni ũmona twĩnaguo manemo eka ũndũ indo ici mama Simba araheana gũkũ ũira wa makĩaria na kwaria ndĩ mbere ya Ngai ndĩna mama wĩra marĩa maingĩ arutĩte nĩ mũhuko wake kĩrĩa mwandĩkĩire athũkũme na no arutĩte mũtugo ũcio kũ mũnene wa bũrũri nĩ mũheani koguo no arũmĩrĩri ake nĩ aheani nake ũrĩa mũrumani arũmĩrĩri ake nĩ arumani atĩ tũkinyĩte handũ ta rũrĩrĩ arũme magetaga arũme arĩa angĩ ihĩ gĩkũyũ-inĩ kũu nĩ kwaga adabu kati kwaga adabu arũme nĩ metagwo ihĩ nĩ twagaga irumi mũndũ nĩ adresi maũndũ marĩa magire na twage irumi andũ a Thika mwĩ sawa deputy president githĩ ndagĩũkire gũkũ na tũraugire nĩ kwamba andũ hamwe icio ndĩmwĩre na mĩhehu ndĩmũhere na ndĩmwĩre ka mĩhehu nĩmuona andũ arĩa othe me hema-inĩ-rĩ arĩa othe maikarĩte hema ĩrĩa yo nene othe gũtirĩ mũndũ ũtaheirwo medical cover mwatũthura o mũndũ agĩkavĩrwo family yake medically nĩ thirikari tũkĩheo medical cover ya thirikari na tondũ president witũ nĩ mũiguaga-rĩ agĩtũkinyĩra kũu bunge nĩ mũrĩ ũrĩa twĩrire karĩ inyuĩ ciana cia atumia mũrĩtinagio mũcara o mũndũ ngiri kuma 37 inyuothe nĩgetha mama Mbogo ũrĩa warĩha 500 mũkamũrĩhĩra na icio cianyu mũndũ ũcio nĩ sawa arabu mũjumbe mwamũre taniĩ mũthure agoka agakũhenia atĩ ndũkeyandĩkithie SHA nawe ena kaba ndamwĩra hema ĩrĩa yothe ndĩ mũndũ ũtarĩ SHA gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũkabe wega inyuo no twĩnake haha tũkabĩtwo wega koguo na inyuĩ twarwo nĩ president mũkabwo mwĩyandĩkithie SHA na ya mũico tondũ nĩ ndĩrathethũrwo nĩ deputy president rũciũ mũgĩ ũngĩtiga inyuo mwendainĩ atwarenda yake kĩara takataka rĩu nĩ hĩndĩ keki ĩragaywo harĩa kũgayĩrwo mwamũkĩra indo ciothe ĩragaywo nduthi mũgeka atĩa Twenderia ngoya na nĩ twagũgũra mwanake ũkwenderia mbica yakwa haha thire ku rakĩmĩrehe tũrakĩmĩrehe tũtigagũkua kũhama Komi.
na president mama kwa mimi hapo pia tokea na kumate kale data hiyo nimeitisha yangu tafadhali nimesema picha yangu iletwe mmoja ametoa alete picha yangu lete Huyu anaitwa Mheshimiwa Kosgei kutoka Tika Bwana asifiwe. Huko mimi ninaitwa Hilary Kosgei. Mimi ndio mbunge kutoka Kipkelion Magharibi huko Kericho County. Tumekuja leo na tunasimama na wewe, ukisimama na rais na unakaribishwa kule Rift Valley baada ya kunyorosha hii mlima hii. Ikuwe sawa. Mimi niko na swali moja. Kwa sababu mimi ni mjumbe wa Kipkelion na ninachaguliwa na Wakikuyu zaidi ya 10,000. Mimi nilisikia kwa masikitiko mtu mmoja akisema ati akianguka kura 2027 ile 207 itakuwa Christmas. Huyo mtu mnamunga mkono? Huyo mtu aambiwe aende aone daktari, familia yake imchukue Mathare atibiwe. Sisi ambao tuliona 207 hatutaki mtu yoyote kusema kitu yoyote ambaye inaweza kusambaratisha amani ambayo iko kwa Kenya. Na kwa hiyo tunaunga mkono naibu wa rais na president waunganishe Kenya yote ikuwe kitu moja. Na tukae nyuma ya William Ruto 2 terms. Na baadaye 2 terms ya Kindiki Kithure. Kenya isonge mbele. Hata mimi nitoe. Nitoe. Mchange asichange. Mchange asichange. Mwana amejipanga vizuri. 300,000. Huyu anaitwa Mheshimiwa Kibet, bunge wa Breti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Your Excellency, the first thing I want to communicate to the people of Thika, because nataka kuongea sana kwa upole ili muelewe ya kwamba Kenya hii ni moja. Muelewe pia Kenya hii ni ya sisi wote. Tuelewe pia sisi wote kwamba Kenya hii tutabaki kufanya mpango ambao tuliomba nao kura. Kura yenye tuliomba nayo ilikuwa kura ya bottom up. And on that model, we will remain faithful to the people of Kenya and the people of the Republic. All of us, whether small or big, for us to be able to know that we have a destination that we want to reach. And that destination is that all of us become empowered so that we may remain true to the cause of empowerment to our people. Na kusema kwamba tutakaa waaminifu katika ule mpango wa bottom up tuliosema, na kuanzia mpango hapa kutoka Thika tuende mpaka kule Rift Valley, tufike Kericho, Kenya mzima, ili wananchi waelewe kwamba sisi ni jamii moja, sisi ni watu ambao tunaangalia mbele ili kila mtu akuwe na kazi na kazi yake haifanye kwa bidii. Your Excellency, we invite you to all corners of this country that we may remain faithful to the people of this country in planning for the lives, the welfare and the empowerment of the people. And for this invitation, ndasukuma hii gurudumu la bottom up na 100,000 shillings. Huyu anaitwa Jane Kagiri. Mama Kawake wa Laikipia. Wapi ndugu ya Jane Kagiri? Watu wakiawadhika, Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Kama unaniona
chini. Boda boda power. Boda boda power. Your Excellency the Deputy President, mimi nataka tu kuchukua nusu dakika nikutume kwa His Excellency the President nikinyenyekea sana. Uenda umwambie kutoka mlimani tunasema asitishwe. Tuliahidi mama mboga pesa, tukaahidi shusha ina pesa, tukaahidi hoka pesa, tukaahidi watu wa bodaboda pesa, tukaahidi watu wa salon pesa, tukaahidi watu wa vinyozi pesa. Asitishwe na mtu yeyote. Watu wetu hawatabaki maskini. Ni lazima wainuke, wafanye biashara, hata wao wakuwe matajiri kama hao wanasema wasipewe pesa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Watu watika mpo. Nikisema mama mnasema? Nikisema mama mnasema? Mama? Mama? Hapo ndipo tuko na mimi nitazindikisha na 1,100. Asanteni sana.